haste hapang nayo quality education manthung haste ni rungshngai rok hapang susason ni kok sawo susason bo khlani tongo phiaba a susason khlaithani bo kebung na sabo haste hapang super state samnani bagai chaito gutongo bat ha kotonni mantri bokrok Narendra Modi Tripura haste no jotoni silai kaham jotoni silai agugjak Tripura samnani bagai chaito gutongo phiaba a chaito mungo tui lukhlai tongo baksa borok hapang lak rang ruwi sebok tlangai tongo lak rang ruwi beton ruwi tongo phiaba a beton rujak sebok rok jorao da borni samukhlai sumung kotor asajak rongsrungmung wngkha thinangni pohor je borok rok kaham rongsrungmungo sakno swnamwi mano borokni thinang borokni jati no dofa hodobo kuchugo kao phiaba bwsa chrai rok nangui tongmani jorao rongsrungmung rongphrummung maya hinkhe borokni thinang tamo wngnai sumung kotor asajak juda khlaiwi tiprasa amchani rungnog rokni goti belai kheno hamya abo phunuka hinkhe hapangno yasi sujaktwi klaio phiaba hapang je borok rokno beton ruwi sebok tlangwi tongo a sebok najak a sebok manjak beton najak rok borokni khlaithai no soi jorao khlaiya tangwi khlaiya bahai khlaiya chathai khlaio jorao class wngya chrai rok eba rongsrungnai rok phaio thango khichiri songnai bo phaiya chrai rok phaio thango machaya obahaino phirok muni koktoma nujagwi phaijaoka bwsa chrai rok rungnogo Nasinglaijak rongsrungnai rokno tangwi rungnog tala khulukjakya kamini bwsa chrai rok bachalaijak kamini lukuroknibo sungmung titi edisio amchaio hinkhe tangwi aswk saknangjakya khalna koklai haste hapang tei titi edisi hapangni chongjak kwbangma montri MLA neta MDC rok tongo borokni mokulo klaiya da borokni mokulo klaiya nango obahi patiwi tongmani class 3 bo pori tongnai rongsrungnai se class 3 ni spelling maya bwswk lasima singsa wngkhana obo kaisa se camera o mangpili o nujagwi phaio bwswk hujak patimung tongna mangpili o nukjakya belai sitra tiprasa amchani rungnog rokni goti mangpili obahi patimung nukjakha Nalkata Primary JB School Longtrai Valley bai khopjak Tripura Bosti kamio nainedi a rungnokni rongsrungnai tei kami amchani lukurokni khungni kok chini mangpili o Bainoro noro tini singoro kami lukro saurman bising tisung phasuk pakai jero school sanglai saltham romi khuluk ya jora phaya class khayo ama hake hungu man busu jorti kubuyo kubuna tini phaijaya mani gachrai rok lai phai thangka emne 7-10 jora rok tongai thangka chrai rok gai khetare sonai bo phaijaya amsunu ngake norok ama hake norok ni chrai rok sung rongsrungmani sung siwo tamo ama hake no sung oroni simino rongsrungmani ama hai thayo no sung srungni thangmani karon ke tak ama hake phai phurungya hangke sung o chrai rok borok thang sogni ni wansung tamo oroni borok rok sabo salaya hibo hlaika bo je phurungnai rok bongni ichha mote tonglaio bo phaio somoi ba 10 ta rokai thango somoi 9 ta kai thango antike mano thango didi monile bo jagani ko bisale hasalia sikam parani bo dalong juma regular phara phai phaio somoi phaiya bo masano ai schoolo bo didi moni aro kurui ke tini chrai rok rongsrungman le phurungjaka phurungo somoi phurungya antike thango bo ga tini la phaiya phurungjaya borok tin total school bondo pura bondo chrai rok lai phaio aro thanglai tongkha gai chungbo phai singka bono ang andorso boro tanoni didi moni phaiya demne phaiya hini sau gai mia cycle nga de no ni samani saya antin so ka chrai rok thanglai ka bulalayo bo chrai bile gai nogo thangsi di hini chung hoka 7-10 ta jora tongkha boro rok gai chung nogo thangni ka thanga ta chrai rok oro student ko jana kana bango emne 15 jona ramte hero ka wano omphano mano school ni bungke nalkata kata primary school ge dor nabo je oba hake phurungjakya rongsrungnai rok masrungya ngi tongmani abono tei nung haste hapono tam ko jemo chung ante rono bo kumna tam saramo chung kisa sadni bongno sungnani amte nayo ge oro ba hake phurungya karoi bole nogo tongte beton rok chawi tongo rongsrungnai rok le masrungya ngi tongo chrai rok borok ni future tamo thinang tamo tongnai abono tei le nung tam ko kacharna mo chung tamo saramo chung abono kisa bongno didi mono jajai khadi sungdi bono tangamti khai phurungya tong abono sadi Nokla kamini hisab ungoi sungtu thainu phaikan nok bai
o school bisi chalaya nogle boy school logo phai kaham ga chrai no phrangyang do ku logle no tangai phrangyar ro ni sar Sanai sih kiri kaisa pano bobini samote phayo thango paran bro kaisa bo saya okora ro tong phano naya amte haitai ko nung buri borok hisabai nung wajib sih dokuni ni chrai rok wajib popori emne ani serai kiri kaisa pano agi rokole pori jakda agi pori ja kaisa tu jora pori thanja tangai muge tangai wajan ni sekan जों स्कुल मान खाइनगाय तलां खाताव नि सौ एमने स्कुल बा हानिया फोरोंया बो थिमते फाया आमति हिन गामियाव फायो जे न' फायखाया नरमरा रों सोंनाय रक दिनि नासिंलायजाक दिनि मुनि न' हायके बा टिचार रुम फोरोंनाय न' दिनि अ स्कुल टोटली क्लोज जायगा हानि जों खोनावो जोंनो सावरान बिथिं देश फायस बाकिया आबो दिनि कुबु कुबु स्कुल क्लोज जायगा दिन कुबि कुबि ना स्कुल तो खुलाक जिया छात्र रक तो फायका देबना गुरुई थांग था नासिङे आगे रकले खुद खुलो आगे खुलो को माने सब समय तो खुलो कोनो समय के गैप खाइ त न छात्र र फाया गुरुई के थांग के टीचर ब काइसा सुइ न ब बियां थांग अब तो सैमिया के बस पारा छात्र रन ब साइक्लाङ या खना फाइने दे फाया ब बसाया के बिनि इच्छा मते बन्द खायो के छात्र रखे फायो स्कुल बखे फाया मैडम खाय ये दागो जे फोरोंनाय और नि जे टीचर के बिनि नखे बियां इको दालुं बस्ति का गाना न बुंले आं माया बिनि दालुंजों मा न वाखो सिकाम फारान न बिन नगबा चालिया हाक चालिया निन चराले फट परि और आनि सराय तो उपयुक्त nya खौ परिने करिखौ परि थिया दिनि नों स्कुल फायजाक दा हा कयटा जरा नासिं थाखानि मैडम न निन मैडम दिनि फायजाक दा फायजाकिया जोंनि मैडम नि मुंदा सायमा अच्छा नों क्लास 3 पढियो ना कखो दामा कखो माया नोंने नि मुं थागारि नों दिनि स्कुल फायजा फायजा मैडम फाया दा मैडम नि मुं सायदे मा नों अच्छा नों न स्कुलाव फायाखै नि मैडम तामरो पढिरि मुंसे पढिरिया पढिरुगा तामरो पढिरि कखरा नों कखरा मारे मा ताइ 1 2 ले माया 1 2 माया गामखै माया बेसे जरा मा 10 जरा 3 जरा 10 जरा के एक दिले मा अच्छा निन मुंखाय पनमिला बो क्लास पढि 3 अच्छा नों बो क्लास पढिसा क्लास 5 नों दिनि स्कुलाव फायजाक दा फायजा नों दिनि टोटल कयजन आरो फायगोना आ स्कुलाव नों दल 10 जन आरो फायगोन 10 जन फायजा गैन र दिनि नासिंगै मैडम न माने मान फैगा मैडम फायजाक दा नों स्कुलाव दिनि फायजिया दिनि फाया मियालाय फायजाक दा मिया फायजाक मिया कयटा जरा दंना खबर मिया 10 ता जरा थांनो जाबो 10 ता जरा मिया परा दा फोरों मिया फोरोंजाया फराले परा फोरोंजाया बो स्कुलाव फायगे टाइम खाय दं स्कुल फायगे टीवी नाय दं क्लास बेसी खाया टीवी नाय दंग मोबाइल टीवी नाय दंग नि मेदा मुं सायदे मा मिया बो कय मास नों और फेमानि कय बोसोर काखा 5 बोसोर काना 5 बोसोर 1 बोसोर अच्छा नों स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि धनतेरस धन समृद्धि धनतेरस नि बागै 3 नभेम्बर नि सिमी 14 नभेम्बर जरा तंगनाय सेबकाहाम खायकलायमुं तै सकात joto manei paimani logiwo tongnai rangsakni puisa abono kare bo joto manei paimani logiwo sokat bo tongnai megala kidrowo 40 gram ni rangsakni kanmanei daily lucky draw khe kaitham rangsakni puisa hirani kanmanei ni bainao 100% khaiklaimung tei rangsakni kanmanei ni bainao khe 25% khaiklaimung hirani kanmanei paimani bumper lucky draw khe Malaysia o thangnani trip rojaknai gecham kan manino slai ketal hallmark gnang rangsak painani sebkaham rojaknai धनतेरस धन समृद्धि जतनि नगनो पहर के चंसाय तंथु त्रिपुरानि जत लोकुरंग न धनतेरस धन समृद्धि नि बागै खा काहाम याफारो स्वर्णकमल ज्वेलर्स मिनि स्लाइ तेब खाचु मेरे प्यारे देशवासियों
आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि छालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि छाल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना उंथुं जतन फायना उंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमका কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে। My Chota School, run by Maple Foundation. We provide pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktumak kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kaham ke shak na jadi mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke arogya the complete homeo health solution by kurungi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir